Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sang puya Chief Minister Puzoram Thangan Assam Chief Minister Puhimanta Biswa Sarma nen ramri chingfel tora indemna siam ngei tora inbiak ji zel ni se anti ti asoi Union Minister of State for Ministry of Women and Child Development and Youth Dr. Monspara Mahendra Bai Chon Vain Khan Aizawl Veng Noya Health and Wellness Center le Aizawl Club Park State Handloom Expo atlo President Drupadi Murmu chon Vain Khan Rashtrapati Bhavana NSS Award sang somni pakata sem Manipur High Court chon Outer Manipur Parliamentary Constituency MP ni Mek Hantlin ani dan chu diklo le pomtang lova apuang Chief Minister Puzoram Thangan tun naya Assam Chief Minister Puhimanta Biswa Sarma nen anin komna ramri chingfel tura in remna siam ngei tura inbiak zui zel ni se anti ti asoi Chief Minister tun thani som pathuma tangani somni plichunga New Delhi azin chu Vain Khan Mizoram lo thlenga alo thlen vele Chief Minister's Conference Hall azin chungchang soin thuthala khomtu de kom ngala Chief Minister chu New Delhi a cham chung hian sarkar lai puya mi poimo sang biak thua soya Prime Minister Narendra Modi le mi poimo dangte hmuna Myanmar boina chingfel turin India sarkar tran puina chutuna apoimo berle kongom chhun pakhatani thu asoi pui ti asoya India sarkar chu pa chanchanga bultran pui tura angen thua soyani hei hi President Drupadi Murmu point angai poimo thule soi pui nge atum thua lo shilti Chief Minister chona soya Puzoram Thanga chuan Union Home Minister Amit Shah chu Mizoram lo zina zokhosanga Assam Rifles Headquarters thar tur hong tur asom thua soya November tharon jin nge tum thu pu Amit Shah chon soyati Union Home Minister me ron hon chuan tuna Assam Rifles line son pheilo zongjong po anin son zui ve maya be sei thua soi ani Union Health Minister Mansukh Mandavia po akom thule ZMC chu sarkar la puin anen kol thena tan thei to pa ma alo lak tur thu minister chon alo shilti Chief Minister chon soya Union Finance Minister Pinirmala Sitharmanin nakum sangni somni pathum somni palia Special Assistance to States for Capital Investment roh manani le tur thu lo shil thu te Union SRD Minister in Lungle Mizoram University Southern Campus din na konga sarkar la puin sum atum thei na na thei to pa ma alo lak pui ain tiam thu te soiboka Asian Development Bank ka healthcare sumata na cheng viable sang khat Mizoramin adil na chaktak ADB country director in malak pui lo tiam thu te MNF return te in sang tu tran pui na prime minister soi pui thu te chief minister chuan a soibok ani Nithum chama Mizoram ron tlo tu Union Minister of State for Ministry of Women and Child Development and Ayush Dr. Monspara Mahendra Bai Chuan Vain Khan Aizawl Veng Noya Health and Wellness Center le Aizawl Club Park State Handloom Expo atlo Mizoram in Lodon Sandana Union Minister John Lom thua soya damlo te en kolnalama film khorangai thule abik takin damlo re theizol te chu uluk le thataka en kol angai le zol thua soya ama po damlo te en kol thin lunglama thiamna big nei doctor ani thua soya MP ani ma point damlo mi noi som chuang en kol thin thule anmani en kol na tan cheng ni le duli chau alak thin thua soyani voina atlo health and wellness center chu en kol tu ten fel le thiang him takin en kol ti a mo wangin lomamati thule en ton tla kati thua soi ani Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. Z.R. Thiam Sang MLA chon Ayush Noya Mizoram din hunte tar langin mamo che sang te soya abik takin Physical and Stress Management Center chu Aizawl pakhata om thule lungleya pakhat sakme kani thua soya heng pathi ba kan center som dang mamo alani thu Union Minister of State ne na thlen ani Dr. Mahendra Bai hian Aizawl Club Park State Handloom Expo ne mek ko in hetain Health and Family Welfare le Commerce and Industry sang tu Minister Dr. Ala Thangni na ba ka sarkar mi poimo dangten an lo dong songa Dr. Ala Thangni na hian Union Minister hena hian Mizoram aram huldam doi siam na tur hnim na le thai tam taka omnia hriat ani thua soya Mizoram tan ram huldam doi siam chona tura mulak le kuna thoktu da zinga ram huldam doi chin ne la khom dan inzirtina nasnaka nei ani phochuam state tan masona kong khata siam bel ani pha don ti soin Mizoram ram hnim le thai te zir chena tul thule mi kong a hian atu langa malak sak turin angen bok ani Vain Khan Gauhati High Court Judge Pumai ko zot han khuman Kolasi project venga fast track court building sakna turlung phumin Kolasi district ka to ngala Pumai ko zot han khuma chuan thu buai chin felna na tho konga Kolasi district mi puita na hun tangkai tak ani nge be sei thule building rin tlak ani na turang taka sak ani abe sei thu soya Mizoram hun then khata court building sak thalo a mu thu soin
High Court just chuan policy pa fast track court sak tur chu tha la mit tlung taka sak abe sei thu soya pumai ko zo than khuma chuan Aizawl le district khopui danga tanina tang omza theizat ai tam tang omtir lo adu thu soi bok ani he hun hi minister pukela rilina poina man puya dan mangaro rel dik tak kalpui ani zel theinan fast track court building sak tur chu mi puiten an sortang kai du thu soi ani fast track court building hi cheng bible se som pathum singsari sanga manga sak tur ani a khasomni police hunga sakzo turani in azo hun tura ro manchu kumsang ni somni police september ni somni ani fast track court building sana tu lungphum a phum zo hian pumai ka zo than khuma hian Kolasit district jail ko in sel sang sanga fan zo zel tang mek te polin legal awareness campaign man puya pumai ka zo than khuma chuan zel tang ukil ro na nei zo lo te tan sarkarin ukil aroi sak thei thule zel tang te chuan an dinga chanvo muturin zale nan nei thule an ril ru le taksa hrisel na po sarkarin angai poimo thua soini he huna hian state legal services authority secretary puar wanal ena chuan zela tang te dignale chanvo chungchanga zirtina pe in zel tang te chon chu huna zela lut non tolo turle an chung tele ramle namtana mitang kai ni tumjok turin acha ani nimin tlai daruk le min somnga panga khan zo ko thar police te chuan methamphetamine kg somnga panga le gram zariat tarit an mana nei hi tun lai tol chung retin cheng viable se som le noi som hu chut ani a ane tu pu larin de ki kum somli pakhat zo kho thar chu man nga lani heru the thil hi mel bu ka truck ding lai pakhat atanga man ani a zo kho thar police station a thu boy zelu ngal ni in voina heru the thil nei tu hi champhai district court a shoi nga lani tu thani somni pakhat jandar som khale cham bevel khan champhai police station methamphetamine kg som pani le gram zanga somret palia rit chu champhai to Aizawl road champhai tang kilometer somni tuipui khuwa truck pakhat atang an mana heng an thilman hi tol chung re da chutin cheng noi zathum somret pariat sigret sanga hu ani nimin pe chanu dar nile cham vel khan he truck hi dabnon le in methamphetamine bok kg som panga le gram zan hi somngan man le a hei hi international market re da chutin cheng viable chali noi som ko pali sing ko man hu ani an thilman zongjong hi kg somni pariat le gram zan hi somnga ritani a international market a cheng viable chariat no somret pathum sing sari sanga hu ani heng an thil mana innam hnoya pumi pathum namdang mi Habibur Rahman kumsom ni Karimganj Dadul Hog kumsom li Dharmanagar not report le Jubair Ahmed kumsom ni pani Karimganj se chuman ngalin kota shoi ani nuwa champhai district jela khung ngal ani tuk in khovar ma dari lemin somli panga vel khan nung nei zo bok veng tharami pusil shet puya in semi concrete chu anin chak le min in hnolin bongro engma chu man lovina chima chung ko member pali ni in anfa pa pakhat thiariak chuaka nu ber hi dam doina first aid pack ani a liam na lutuk anom lovani hein hi in saktan puina housing for all tang sakani a build to MLL HPC vice chairman puloma mato chongchuan chia to na mun hi tlo in dmn r how to the point in chim na mun hi pan ngalin sarkara tang tan puina om thayang angte an ngai to sak ngal ani hetilhan build to MLL lui pu joseph him puya chuan vein khanung nei east congress block 1 2 ruai tu ten to in tan puina an hlan ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani President Draupadi Murmu chuan Vein Khan Rashtrapati Bhavana NSS Award sangni somni pakhata sem award hi somli pani sem chuani a University Patni College NSS unit somle an program officer tele NSS volunteer som thum hena award hi hlanani a ehuna Union Minister of Youth Affairs and Sports Anurag Singh Thakur Union Minister of State for Youth Affairs and Sport Nitish Pramanik Youth Affairs Secretary Sanjay Kumar lami poimo dangte antel ani Department of Youth Affairs hian kumtinin National Service Scheme Award hi asem chuak thin ani Manipur High Court chon Outer Manipur Parliamentary Constituency MP ni mek khantlena ni dan chu diklo le pomtak lova apuanga kumsani som pakolok sabha MP in thantruma vote motamber.2 chutlinga apuang chui ngal ani Thudan danin kumsani som pakolok sabha thana khan tuna MP ni lai NPP candidate Laura S. Foze hian vote noi thum sing ruk sang thum le zanga somni pasiri mu a ama naiber tu BJP candidate Holim Sokopao Mati chuan vote noi ni sing riat sang college sari somli panga muthunga Holim Sokopao Mati hian Manipur High Court a khingin MP thantin takin affidavit a thelu a thil diklo tamtak ommati a Justice MV Morali Darana omna bench chuan he thu boi ngai tu in MP khantin cho hnol saka Holim Sokopao Mati chu tlinga apuang zuita ani Prime Minister Narendra Modi chuan naktuk pathini somhadar som kathain All India Radio Man Ki Baat program kaltangin mi puite hen thu cha soile dona
tun tumi man ke bat khuna man voi som ko pathum na turani a mizo tonga le lini sun zomanga zandare ta ti chonun le ani ang Chanchinthar serti topna na tlang pui Chief Minister Puzoram Thangana Assam Chief Minister Puhimanta Biswa Sarma nen Ramaching Fel Tura Indemna CM ngai tura in biak zui zel ni se anti ti asoi Union Minister of State for Ministry of Women and Child Development and Ayush Dr. Monspara Mahendra Bai Chuan Voin Khan Aizawl Veng Noya Health and Wellness Center le Aizawl Club Park State Handloom Export Law President Rupari Murmu Chuan Voin Khan Rashtrapati Bhavana NSS Award Sanghi Somni Pakhata Sem Manipur High Court Chuan Outer Manipur Parliamentary Constituency MP ni Mek Thantlin ni Dan chu Diglo le Pomtlak Nova Puang chu ti zong chu Chanchinthar kan